Nikagita ga kuronga dianduke na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona nuki. Ruthanju rwa gucenjia tabia ntuge munte ndena rukinyira abundi bangu mono abundi bantorume. Abundi bantorume nabo ndenda kuwa abundi baro batumagira ekuru kana arenguo we tabia bethe wabeneo ukethira mubundi na kwenda kuthima mwekuru ka mwarenguo akambiria kumuthima tape measure akamuigira kwa hips aga kana nyunjuri amuigira untu kwenda kwenda gutonga kamba karekia tape measure kamerekia agacokiria maita mari matatu akimuthimaga agacoka kuthukia tape measure kanya kumuthimira chest akamuinyanyira kioria atiri hapa ni ngapi 40 ama 30 akarekia tape measure ikaminjuka kamba kuthukia kanya kumunyenyeria amatiti akioragia ni ngapi 40 hapo sawa woteka intention yake na tiko thima mono kwena kintu kia kwenda gutonga tabia ndonire enthuku ya ntorume baraba abundi bangu bakuthima antu aka nguo barekia au bakanja kurekia ikarekia atonga ria mbere karekia timisha ya maire kana ne kurekia kenda atonga into chencha tabia to akumenyere na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona nuki.